ebusan for ahaye juicy news mema obibia akwaba ahade latest hot nkwa ena me de bremo enunti se unya subscribe to channel dia bomodi an share obe subscribe de obe ya share obe click the subscribe button no na wabeli notification no we na sa video fufuro bi ebe upload no when the first person wonsa ebe kan sa video afi wubia na wa like video no give us a thumbs up na afi share ma wo fufuro so na wenye bi hwe na wo hu ensemo a ekoso ewo Ghana be mu hanom afi yebura ye ensemo a abeto yepno so nana Gyapong awo akra fe wo de ensem bi atodwa ni nyine gina ye sika do so po dollars a containers a ebe 12 just national security for bura warehouse wa wanu kuhu ya akoye ensem de ja ewo Ghana be mu ha ye hu be bi asa sika free a akopie ehodom na wo de ensem fu bi atodwa afa de ekoso ewo honoma what to be money ye kenu frata Akufo Addo awche kwan a ye mfa sankrofo nyina emfa so wo ka wana bo man ni sika wana wia wo Ghana mem hanom ene na na ma de ensem bibiri nara ena atudwa ententemara ye nko na kachi na ye nkutie ensem o na na ma ide atudwa yentie ni nsem a wo de tudwa yentie no entina yatina Ghana ama President Akufo Addo, former President Akufo Addo, any Dr. Bawumia, any Ofori Atta, any Bank of Ghana governor, any ministers. Etimitina Ghana 2017 because of IMF conditionalities nintino na enema no kra 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 for 6 years. Eg loan. Millions of dollars, billions of dollars, not millions, billions of dollars. Na yaji loan for 6 years, yaji loan billions of dollars, and then he ko afi 2022. Na ya kachira ye say ya ko international market ye kwaji euro bond ye nya bi. Eti Ghana economy no a crash down. Yaji koko loan, syndicated loan. So we share from 2018, 2019 every year bia for best 6-7 years no. Every year bia koko loan. Yaji $1.3 billion. Yaji $1.3 million. So we check it from 2018 every year bia koko loan, syndicated loan. Last one yaji $800 million. 2018 yaje 1.5 billion dollars ni aje every year. The following year ni aje 1.3 billion dollars. The following year ni aje 1.5 billion dollars. Ni aje 1.3 billion dollars. Ya jisa koko loan. Last one ye $800 million. Ya just syndicated loan ni asanso eje euro bond edika ho. Enti 6 years no euro bond ni aje close to $13 billion. It is a waka euro bond any cocoa loan kwa de bomwa. Na che say President Akufo Addo Dr. Bawumia ni Ofori Atta within that period no cocoa loan any euro bond nkwa no ya ye no ho e over best $25 billion. Aside cocoa loan euro bond a ya gini nyina achie no ye wa other loans nso ane ya achie e de ba wo man nim ye gi loan ye gi other loans ye bo hospital bi de akwaji loan ye bo project bi de akwaji loan ya gi loans e de abegu wo man nim. International community the donors even during COVID season mukra no COVID time mukra no European Union disika breye, World Bank edisika breye, IMF edisika breye, African Development Bank edisika breye. Sika no mo de ba no eye insidi so. Ya je sika wanyina boa no no. Na edru time a afenu oman no apem no. Rating agencies rate ye. Sa fiscal space bia ni babia debt to GDP shoot to over 100%. And with your international community say ya kwa pay euro bond 2021-2022 yenye bientino na Ghana economy a crash. So the question is say billions of dollars na President Akufo Addo Bawumia any Ofori Atta Bank of Ghana governor mo je ye no say sika na mo de ye dey. Say sika no billions of dollars just say Ghana dey was every year be akwaji loan
enti se ye na yankwa kwaji loan de Ghana economy crash ye junk economy because yenya president ne vice president finance minister omo je bosia na omo ndwen ho otam Ghana population over 32 million na what their international market no akwaji euro bond no atam Kweku Akuafo no akachira ye say cocoa season we say no ye beto 600,000 metric tons wakwaji 1.5 billion dollars no akachira Ghana for say 1.5 billion cocoa loan no what the buy beto 650,000 metric tons ekwawi achie no what to cocoa ni below why you now set ye no 650,000 metric tons no one to kakra no so kura wotoye na wokwaje ho bosia 1.5 billion dollars no so kura na sa kokoo no wanto wotoye so wantuaka yakwaje lo so de ba beto kokoo na yetoye no kokoo akuafo esu anu dem yantua ye de wo ka sika 1.5 billion dollars no ye boarding say ye de ba beto kokoo no 650,000 metric tons no so ya antone sa sika no so ko bisa cocoa board from penny for ko bisa kan Ofori Atta say mo de sika no ye da yi a omo ni Ghana fo ni akontabuo de be ya ni say the following year ye be san so international market see akwaji cocoa syndicated loan ni akwaji but as to say omo be kachire Ghana for say sika ya kwaje ye no ABCD ene ye de ye ne de da omo ni Ghana fo ni nkontabuo koji loan ni aba be che me se eye me ya se Ghana enye te se ada countries ya enkosen ka ba na president Akufo Addo ke ya che no e wo sen ka ba now president Akufo Addo boni na Akufo Addo ni kan Ofori Atta die ya take time ansa na prosecute kan Ofori Atta boni na Akufo Addo adi Ghana ya be ka kire Ghana for say Ghana mra e bon ho by for 10 years ye ntimi nya ni foko ye ntimi prosecute no boni Dr. Nest Addison edi wo Bank of Ghana ya wo kwotena fie na take time take years ene dia prosecute no sikano dollars no way loan no amo jejeje ane bi no loan na dollars sikano amo je ya no na amo je anu ama hole no wo amo dem amo je no ama hole e wo ma pe baabi no amo de akwakosie enti mo na wo mom na se it got to a point a mom na Ghana na ne exchange rate no na chese hye exchange rate e de ma wo man no because na scan kwakodi wo ho na NDC awie ye sankrofo we sem President Mahama nya Ghana ni enhwe President Mahama se o mesi school Ghana ni enhwe President Mahama se o mesi hospital Ghana ni hwe President Mahama so meye bibia de Ghana for hwe President Mahama ne say obe prosecuting kofoni ya jeli wo mo enye prosecution say ye de we kwa court ochena ne ye de akwa court ochena ne ye de wo mo kwa ne ye de wo mo ba ne yakotu sika container nya ba ku nya mienu nya miensa chese mienu no omo bo mode nya ahenti ape say national security ba hono mo ape eno mu di America ena container no omu ko tu no omu de ko gold wom dollars wom na we say mu no ho akromfo we say mu no da ache woni na ne ba president Akufo Addo ba we see restaurant $6 million woni ni age ye pe na o ka kira wo say wo wabusuafo amobra because wo papa ntimi mo kro no kan Ofori Atta abenya no hu say chaw na ne ba Bekwa na ne basa be president na wotu wanu mu a wo so papa amobra because o papa ni mu kwan fa so ye bokro no na ye wo dollars wenyina wo Ghana hanu a ye wo dollars wenyina wo Ghana hanu a eye dan na Ghana dollar 2022 dollar timi short ya ma dollar timi kokodu 17 Ghana cedis o maya yaji loan euro bond yaji cocoa loan ni nyina in dollars yaji other dollars covid mu sika ye nya international commissioners ede ma ye in dollars
And then after COVID 2021, 2022, na ken Ofori Atta be ka kire Ghana for say, wo ko international market e ko pe bond no wa nya, enti Ghana for hye dade eche. Enti Ghana for ngina yie. Because ka omo de ba ni nyina o ma hwia. Sika omo de ba ni nyina wo ma fa. Enti se nye change of government ne ba ya. So ahu, ena Bawumia na wi ni ya. So ahu. Enti Bawumia ko contest, almost spend this cat is sebe. Adwe omo afa dwini nyansa anto ho because sika no omo nya ne kwa. Omo nya sika ne kwa, omo ambre eye power. Authority air condition mu, omo koye meeting a, no omo plan it. No ama create bibi ye de kwaji loan no ama de akwaji aba na ken Ofori Atta hye na wa ya krata tente budget na ya kan ye de we kwa ha ye de we fa ha ya allocate we to ya allocate we to no ama hye ne prekesensa no akwa present na ya kan no ama chesika no akromfo awudifo mambofo ni pabonefo ni ye kokoto aba e de manipa omo ye Wickéd adwem boni ewu wo mutirim ewudie ewu wo mutirim esum ewu wo mutirim sense ka we na national security for akokoto containers no so no MPP for na ye wo mo dia no omo track e na wo mu hu wo mo nkrofo kro na omo akoma tipof no a ombekum sesi ya kumuni pasa. Hey, Mr. Dabra under President Akufo Addo 8 years no. House boys and house girls for more kunkum wo Ghana ha no nyasem ketwa. Because at the moment here, we be kwako hu say ya wo ombekum. Uhu ya ombekum. Elikiba outa ombekum. Enti senya aban sesa na aba 2024. Enka oma holy sense kawe. Sika na oma holy de agu ho no mo no. Enye enough ma wo mo. Enka 4 years on besan so the Ghana saji loan ediegum na wo mo hole. And then ya catch the Ghana for say president ni de emra bo no ho ban for 10 years ye ntimi prosecute no. Na Bawumia kwa kwotena se Bawumia so pe president edi timi tua 50,000 many pa baako timi tua 100,000 many pa baako at the expense of ordinary Ghanaian. Abai kwa mabanya ba Ghana fwa bre 8 years Ghana fwa di kwam Ghana fwa di yaw Ghana fwa suffer 8 years kamenya na kana na Akufo Addo yen se Hosni Mubarak Egypt omo former president na so owu ye wo prison no na nkia chi no na nkia de ne kone ye de ne ba na nkia de ne na ka Ofori Atta mo ka ho na MPP ministers ka ho ni ye di we kwa ni ye di we ba because just say as a criminal sankasa criminals armed robbers sankasa and a Ghana for eto abama wo 2016 armed robbers sankasa because says kawe MPP for dia omo God for oil ne ba ya no a omo twi gold ni bebre e de akwakosie because God for oil ne de eno an se PMNC no e be stamp so no omo de ko omo twi bebre de ko omo de true Lazarus private jet no atwi bebre de ko e de akwakosie de ka wo Ghana ha se no e na bebre de omo de be hye omo tutu amena e de bia hye ho omo de we omo ye boxes no enua ena omo di cement akova ho omo bo amena ena omo di bia hye fom aye cage nom abo amena ena omo di bia hye fom ena omo di bi kosi sapema ho di bi kosi sapema ho na makachire Ghana ni se gese wagimi ade achi ne ade MPP minister kokwoto a di na chi why ya di kan Ofori Atta kokwoto asano because omu ni misem agimi omu benya nkofo am omadi wo machi video no video dey say ya Ghana fo ahwa hwe wei se nipa ni tu amna wo hwe box ya se do ma ya box ya e be hye from 50 years kura nya hwe hwe boxes gold sika hwe okay
container no 1 2 3 oh o kan ya na on some catch yourself video no ha o ma ye ho adwumenti engine ho sa loan na omo je ya e ma Ghana economy e crash ye no hwe dollars ne ya hye in boxes dollars hwe dollars hwe ene ya hye in boxes dollars ne dia hye bidie ene hwe bidie hwe boxes dollars ene dia hye bidie boxes hwe small sound wo mu ana sound bi gold bar eni hwe na sense carry hwe cities in bundles Bank of Ghana e print sika 80 billion Ghana cedis sika no mo de yede Bank of Ghana e print sika 80 billion Ghana cedis o ka Ghana sema no akoma ye wo ya se wo ka Akufo Addo abanya semwa na wakoma ye wo ya Bank of Ghana Ernest Addison e print 80 billion Ghana cedis e he finance sika ne wo e de na sika no mo de ye because Afenyo kwa wiye amma Bank of Ghana Statistical Service anase ken Ofori Atta me kan kire ye say 2020 because of COVID intino revenue was omu generating omu target omu emiti hwe ahu gold ahu dollars nanka sasika wei hwe de wi oma ye no we de kakra bi na Ghana fo ma hu container 12 container bakum we ye container bakum niema oma hyehye enye se we si ya na we si yidi ma video ni na so video ni na hia na me de se Ghana fo ni me dada ma video ni na so na Ghana fo nhwe we ye MPP ni a sachira wadwen because enipa na mu white wash wo mo be di Ghana for so 8 years no they are criminals. They are wicked leaders. Omo ya kromfo, omo ya konfutechi amwafo. Omo ya mambofo. Omo ya country destroyers, country wreckers. Adai. She dollars. Ena ehihya wo mu fie, ehihya wo mu dem. Ena wo mu na etchere market no. Enti no 2022 wo be hwa boom anopa dollar no enam wo pe $1 enam 10 cedis enu anwumre na do 11 cedis the following morning na do 12 cedis because omho na sika na kwa akodie na oba besia ba akopɛ dem maame ba akopɛ edem si yetimi kokoto sika sisili abranda pa ne aka 1 million Ghana sisili abranda pa special prosecutor enema okohu ye wone dem emu kwata kwa report o Kisi Ajaben any ni team enema mu ko hu ye e wa brother pa dem I'm telling you today enema wa ma hu e wo sisili brother pa fie ne dem ne ade no emu kwata kwa special prosecutor wa report enti container ba ko ne ye bie so omu bie bi so bi mu ye empty omu di kan tumienu ko was see a constitution wa Ghana ha say na sa mra na president protect wa mo a obedi bone na wadi bone na emra protect no was sa constitutional review committee commission say dem was so mu review na obi amaso no mo ka witch hunting e dey ya witch hunting wonya baifu a obi be sori hunting se wonya baifu a obi be sori hunting. If you are not witch, Sadwin Bonini utirimu a Sadwin Bonini President Akufo Addo no Bawumia ne Ofori Atta governor no NPP ministers adnyadwin bonia mutimi destroy wo man say o man ye sika chese sika ba wo man ne coffers mu wo predecessor dia unya times 3 times 4 na wo man no wasɛ no 2021 Ofori Atta call international market eco pay euro bond ya wanya bie e wana gabby otchere darko hwe
ye chiri hanum de bia nkrofo betena ha ka se dwapade edan ne yesi koka nyankopon ani omo ka se gabby dia ye chiri ha ya edan yesi ye chiri ha ya ya sesa ya totoaso yesi gabby dia se gabby anya minister wanya CEO wanya eyibia but gabby property se wanya eni sika wanya wo Ghana wanya na wo hefa me say adia Trump here na we say Trump say US aid yeah, President Mahamadu I instructed finance minister say 155 million 157 million dollars ye through US aid Trump say wa block unblock it Trump hey me sisi ke bia me block no because sika na eba no Ghana for ordinary Ghanaian no nya di free ordinary Ghanaian US aid ni wan fund ni wan na eba no Ghana ni say sika no edi aba de no nya di free mu yeti hanumi sika no edi ade ne nya di free mu na say President Mahama entimi am prosecute MPP government officials dia oh any 2028 dia mon forget it say be ye fechire nsam say ya dia NDC for 2028 mon forget it US aid was stop it France for nyina ma ye do almost stop ni nyina Ibrahim Traore mon kwankwo hwe na Akufo Addo nana oba abamu aketo awe kwahwe de wa Burkina Faso o spending $58 million edu to amna ahun kare rallies time o ma so ano ho no mananka to ananka mna na emu nanka sa bre military regime time nu a we kwana we yi ba no a okukuru wa mna no ho pe no de amaw mna no ho pa na dwene de amaw Traore yes $10 million tomato processing factory we bia wo Burkina Faso nya asem ketwa 8 solid years agenda 111 wusu wie 3 no kura no a white elephant bibiani afidie biani agenda 111 3 8 years after so my Ghana what they on minor agi loan abroso what do one minor era kem agi loan Mills Mahama ira bond say no omojeye wo $3 billion ne kwado so sin do omojeye 3 billion wo waje say $13 billion Mills Mahama eje say that be less than $3 billion but odi 8 and no kwanya 8 years 6 years as I say because 2022 eba and yanya bie ya start IMF debt restructuring program and am man nyina hu say akohwefo na ebu o man no omu say Ghana ne de akromfo na ebu o man no enti professor here say ayi professor Stephen Hanke onu broni no otche na on daily basis o ma Ghana report etchere say akromfo wudifo di pabonefo ene age Ghana ese no na sa woji euro bond edi cocoa loan na donors edi sika dollars eba aside euro bond cocoa loan awoje wo sanso ji loan ahodo adiguma eye dan na Ghana economy timi crash ema oman na esai wo destroy oman na wakwa akotena ase we America se do wanum nunu wada waba na num ahwiem wada adwan wada and when we say President Mahama see we share ENI anyway so they are coming back because free Ghana echo every coast efa investment echo every coast because who say enipa bro entina enipa bibini wo so ye nipa wo ye MPP ni a wo ye nipa enti MPP for muhunu sa video here national security for the media here ekoi enti we MPP ni adwebe na wo utim owura ho anya wo ya ofa kanum anya mo ya enya ma ho o ma holiday agudem na 2026 ni 2027 no o ma frase bie gold no o mo de kono o mo ton na dollars o mo di pie no ma sa de ba be di Ghana for so because they think say money is everything. If you have money you have power
who are wealth, you have power. That's what they think. We are MPP near. Adia one kasa wuhu yeno. And how? Omo Johnny. Say a woman na me say Alaji said we are going to go to one mini property near. Obe hu bibi wo na ye ne dia. Ya ade no. A legal means and we didn't ya obedane. Bibi omu bia ne dia obedane onjane. Because questions no ye be bisa wo mu no. Omu ni answers e ye den at this dollars bebrebe. Sa dollars is ye say ye kan e millions o. Sense billions o. Dollars no omu nya no he. Omu ntimi nkire ba bia omu nya no. Say small scale miners best at 10 and I can boom and almost omu gold and when gold bars here and almost on match but omu ntimi nkire into omu dwane. Na ade achi a also your party full soldier e your party a enti na wo be defend it. Oh defend it because your party and yakura your party wajibi. Ya oti ho abisa say ne aka say ye covid. Ye covid na ma Ghana say ye jiminti. Ne ya giadi ye covid. Covid drew ye no. E dia na e ma Ghana say ye true covid. Ne asaka Russia Ukraine war. Ye ni ba ye ho so na vice president. Any Ukraine president it one esre ne ma. Ukraine no he put Vladimir Putin swa to pa ye ko wiase nyina digu Ukraine na wo mu kum nipa no ye ni ba ye ho so ne vice president any Ukraine president et wonom ekope ne ma e dia bagana but enipa bibini say ono de political party colors eno an ope enti no o defend the party na no meti so bi na sika yo makohu de say 2028 ye bebiro MPP ni bi ka wei ene ye bebiro we ye mu nketwa ene o makwa akoto emu akese no national security phone konko hui ye ya Hollywood dem ye tu amena de agum dollars loan Akufo Addo do o man kokogye ye kan Ofori Atta do o man kokogye ye Dr. Bawumia do o man kokogye ye sika governor etwa ye billions of Ghana cedis 80 billion Ghana cedis just a year no atwa sika over 40 billion Ghana cedis e dia Markin Ofori Atta so fanya ne bayi just a year now a catcher ye say otwa sika ne de support o mine budget kan Ofori Atta be catcher Ghana for say o mine budget no target omo target omo emiti sana kan Ofori Atta be catcher Ghana for o manye wo se konenim ke nyani papa emani di Ghana so a ka wasanka Ghana akonenim enti no report eba ne aka South Africa ne lead gold production ba Ghana to South Africa na wo bisa se Ghana to South Africa no gold ne way gold na ye to in large quantity yensuo nyina aseye no wo bisa se Ghana to South Africa dia gold na ewiase nyina ye lead na ye to large quantities no gold no e wo hefa eso mfa so ne de he senke ye na nke yensuo nyina sei ena gold sika na ye tuo no yenya so mfa so a enkanya ya but we there individually the whole president and the presidency illegal mining no wa tumfu tro de agu Ghana fo ani so the presidency ato ho ogira bonte na wa kasa no na wonu akasa nimu se wa ka kire minerals commission penny a wo ho no mo se issue more lances ma me nkrofo no mo nkotu no mun kotu no mun say wo mine no mun say wo mine forest reserves o mining so mun say no but no ogina bonten na wo koto aba ema wudini ema nipa bonini ema kromfo nipa otu opposition MPP for penny for
eka Dr. Nyawotam akro mu nyina aka ni subane na brabo se akwa no onye ni papa obo man obe destroy man amuse nana start na ye ne ma Ghana fo be hu se nte saa no onum pure water no onum tampiko obi na edidi ana ne nsa dem afa amuse nana force nesre nana force nesre because ade na talo hu no one force no one sere ya emwa wa jega na no wo sere na mpibifuo benimfuo bia nyansafo bia omudwene wo man no ho no ti se Dr. Nyawotam akro no mo ka se hey mo hwe yo no be kunkum wani mo no so amusi nana sere nana ka che Ghana fo se ma bobra meni mi fiefo ya bobra na Ghana fo bojin si ye Ghana fo bojin si ye na wa ba nana Akufo Addo ne Agyenkwa no na ebe ye Ghana yie na ebe siesie Ghana yie mi wa nipa no adwenboni woni tirim oni na busuafo atena se a plan ya plot se omo beji wo man na di nipa so se mwa eni ye nyina ye ne yo de Ghana edu ya mi hu Ghana mobo na mehu se omo start ye omo press conference bi Kennedy Agyapong enti se Kennedy onkasa no me ya Kennedy Agyapong ana Akufo Addo aton Ghana se Ghana fo agiminti no e be sa de Ghana ma Kennedy Agyapong ai se Ghana fo agiminti no e be sa de Ghana ama Kennedy Agyapong so no so na metoa de na Akufo Addo ye so so de na Akufo Addo e be toa de president Akufo ye so president Akufo 8 years so ka so be ye Ghana yi a o declare Ghana epic emma ye debt ye creditors free as so mo cancel yaka na sika ba Ghana politicians endwene Ghana ni ho de ehu ya answer president Akufo na ye Ghana ono na hotel wa na we properties na ni ministers sa no aye Kwame Nkrumah kwaji loan Kwame Nkrumah circle na ye ya kra kumase aho wanye bia ma wa na enye basika ne dodo no wo mawia na wo mafa unya perfect politician bia wo babia ebi ni babia perfect politician ebi ni babia but ebi mu di adwen ni nyansa eto ho se nipa nyamwa Ghana fo nyamwa na die mukoyi ni 8 years ni se 9 years ni die odwen se Ghana fo ye oni na busua ni ministers edwen se Ghana fo ye moa Ghana fo ye jimifo enti sa ne ma we se enu munti ena na MPP fo person be ko opposition we munti adia na MPP fo suro president Akufo Addo Bawumia nom ministers adia na wo mu suro ni so be ko opposition because oman ko opposition na enka sa containers we no nkegu ho ombe sa credit bi aka ho enti omu di opposition di na enka o ma brabo ho because omu ko opposition na o ma da pa be dead MPP omu a MPP fo no ebe hunu se ye woni pa bone fo no na obiribu ahekan ye no o say MPP abanya Ghana fo enya ye 2017 no bonsam jem no unhia bi wo ho na obiribu ahene kan o say bonsam jem o say Akufo Addo ken Ofori Atta mo eslo wusunom matu opoku prempenom omo ka ho Afenyo Markins mu nyina aka ho na obiribu ahese bonsam jem mpo okwa unhia bi wo ho because omo bomman no mu tiri mo den okay na when nyina ya tie mu a ya kan nyina no ekopie president John Dramani Mahama Boboa no se
ubeti committee oral na oral betna say office ajeje petitions ne nkrata no makeka bom de ne yenye din but ekwan ya wobefa so a wobeye hu adwuma eno na bema Ghana fo hunu say wani abere nano mi hu se honorable Okudzeto ablakwa eka se owura nko ano se aban no se wo manani abere a sika ye benya de free owura mu nko ano over $20 billion se ubeka se nkwafo di petition aba wakeka nkrata abubom na wa present ediama president de president nso say oh wa de ma AG attorney general de eno nko ade ne ye nyedin eno nko ade ne ye enyedin nemom se wo be ye ho adwuma ama Ghana fo hunu say wa ye ho adwuma eno na Ghana fo hwe kwan eno de Ghana fo hwe kwan pa se Ghana fo ora no niema omo se omo ba PDS ewom omo se 25 billion banking sector cleanup between 2017 and 2020 no banking cleanup no oman ne eboka 25 billion Ghana cedis se yebetua 9 billion edi abonkrofo hu adwuma eban Ofori Atta Dr. Bawumia president former president Akufo Addo and stadese mu eka bomu se yebetua 9 billion edi abo banks ho ban enkrofo adwuma ho ban na omu a emire bi atwam aban bi woso a oyi sika edi ko share banks mu a directors so omu fayo so omu cheyo yebe prosecute omu de Ibegu bank na about 25 billion oral a report ni wom na Lazarus presidential private jet travels enisu wom na eno na mibisa senti sa private jet no eno no wan na eba betua ho ka 58 million national cathedral sink hole 58 million national cathedral sink hole and also hu ensem ewo oral report no emu 58 million US dollars ebi na ewo container no mu no me boboso mo amunya hu cases a ese AG eba bedie me boboso de amamo enti 25 billion banking sector cleanup Ofori Atta and stadisen omugina court already no ansana Lazarus presidential private jet travels and also AG en adwuma oba be ye ho adwuma no sene ye wa presidential jet wo ho na obi ye president timu adwum bone onwene wo ma ho o ama o my economy akrashe wa ma o my junk economy na at the time o man wa crisis in 2022 na still offer taxpayers money $18,000 per hour at the private jet at the swan gold at the kogu abrochire no ombe hwehwem sir President Mills akwaji loan esi adan at the ama judges yentu anwie ye na obi edi president na abro adwemboni aba ne tim I spend 58 million so the national cathedral na wi akire oman for otchere and tontom no atode ama wo so omonwe wo $58 million eno nso ora behwehwem ambulance scandal eno nso ambulance scandal eno ye $108 million US dollars me say Trump sikano o mane makoda mane ma ye obi waga na heya ebeje afa 2.8 million US dollars Sputnik vaccine no Sputnik V vaccine and also $2.8 million ye kai health minister ko ho parliament nyina ndo o ma ntimi anya nyansa sem bi anka
sika na bi wo Ghana ha Trump mfa bi ma ebeji we ya COVID expenditure 21.3 billion Ghana cedis eno so oral se e wo se agi eyemu enhwehwemu adekodi omu di sika no koye no omu mekire Ghana fo omu mekire afi 130 million US dollars frontiers COVID testing scandal. I just say frontiers in Kwazika $130 million. Frontiers you adwuma amoye no. Our airport one. Health minister eko ho parliament wanyanya nsesem bi anka. Foreign affairs minister osu animu ho hwe. Shele ayokobotwe. 18 baby kura frontiers. Kan Ofori Atta. Asante Bediatuo. Money mo Nigerian partners no. 130 million US dollars. Eno. Ye free one amon so a $222.7 million. Bank of Ghana corporate office scandal. Bank of Ghana for say omusi office for a free $80 million. $120 million. A wi achire no. Eko 222.7 edanya yatna se a yafa contractors yaye bibia wie no a yase be cost to Ghana $80 million no afei omu review eko $120 million ewi achire no kodru $122.7 million. Na ya kachre Ghana say sikani Ghana ha but it minya $222 million edisi office baako edema Bank of Ghana ni aka say oye pensioner wakoto bonda aban so woni bi John Kuma kotena joy nyame fa ne currency ohun ne mobo because obrey kachire ko ye interview say me gina mi ni bi o ka se wo je na sa ban ni so woni bi a e de na wo benye Paulugu Dam eno so $11.9 million sika we nyina no in dollars oh not in cedis oh in dollars Paulugu Dam $11.9 million. Afe yase Bawumia nua ono nso 250 million single sourced and inflated contract awarded to Resource Access Limited belonging to Bawumia's brother. 250 million Ghana cedis Bawumia nua. The inflated figures no 250 million Ghana cedis. Afe 85 million stadia renovation. And no na yesi President Akufo Addo news se hwan se President Akufo Addo busuani eje 85 million Ghana cedis se or the kwakoye renovation. Ewo ye stadium ahodo a wanye no a FIFA e ka kire ye se ye football pitch no enye papa enti emmo yi se no se AFCON se de benyo ye ntimi mo wo so no na ye tua 85 million Ghana cedis e de ama kwabla ne waje wadi unua ye president ana afes edroso African Games so yes you spending $48 million e ba Ghana cedis mo a 602 million Ghana cedis African Games chochopo ayi omo ye wo legun hoyi you spending $602 million. The CMPP for the me enlighten mo because mon penny for ne ebu mu kwase apa o ma from full Ghana SML scandal and also ye $3 billion right? $3 billion euro bond 2022 ye ko pay euro bond ye nya bi euro bond no under President Akufo Addo $3 billion
yetimi tua SML scandal no eye manasa zuri na sa investigation bi a wo ye adwuma bi a sa ye oil petroleum ho adwuma ye CNPA fo kra ye ne dada SML fo yesu wo mu ni ene technical ibia o NPA for machines na le so mo di wo ma yibi akobobo ho so mo ye monitoring ehun sika eye $3 billion $3 billion erade ya wo fansa gut nesu o ye Ghana ni abobena erade o makuye yo su musu bi Facebook musu ami yese musu a fansa guti na ka erade o makuye yo erade ya wo erade o makuye okay illegal printing of 80 billion by the Bank of Ghana and also can be 95 million Ghana cedis West Blue scandal. Eradi o makuye yo musu why waiting for winning reporter abeto yepono so mekao say so when you subscribe to channel area bomodi say obe subscribe now fe so wa like give us a thumbs up now fe share ma wo foforo so na when you be here na wo hu ensemo ekoso ewo gara bemwa also betimi atchere wadwen afaye ensemo nyina ho ewo comment box ni mu mobeti binkabi in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.